Wakapiri mai, wakatata mai ki tēnei nā wāhanga e ki Anei, ko Te Kupu o Te Uru. E rere ato tika ana te aro ki a rangi nui e tūnei ki a papa e takoto nei ki te ngā ere tāngata o wāinga nui e tuku kaua nei i te roi mata. E mii ki te unga mate ku e tūrangitia ku o ki atu ki paere āna o ki ai. Koutou te unga mate ki koutou, mātou te unga ora. Ki konei, ki te mata o te wenua, mai tonu ai i ngā mai ei waiotanga mō tātou tūpuna. Ti ei, mauri ora. Ko Alana Broughton tēnei, e whakatere ana i tēnei nā waka o Te Kupu o Te Uru, e whakakau ana i ngā pūrongo o te wiki, kua puta. Nō reira rā, ka tīmata ke ki tā tātou pūrongo tuatai, nā te mahemi tērā. Kei te aro tātou ki tēnei tino tākaro o te motu, ki te tākaro o Te Hutu Pōro ki Rātana. Anei ki te mahemi e te pūrongo. I whakatū ai te karapu Hutu Pōro o Rātana i tā rātou hui tuatahi o runga mai o Rātana pā. I whakakao mai ngā tai tamariki me ngā tai pakeke ki tētahi rā tākaro hā kina, e āhei ai te karapu te whakarehita i ngā kai tākaro mō ngā kapa Hutu Pōro katoa mō tēnei tau tākaro 2023 mātoru. Ko te pūtake o tō tātou rā i te rangi nei, kia whakatūhonotanga, te tūhonotanga o tō tātou nei karapu Hutu Pōro o Rātana, mea mātou tamariki, te take. I te mea e hāpaitia nei e mātou i ngā āhuatanga o rātou mātou tātou pāpatau pōtiki Wirimu Rātana. I ai e haerere ana i te mata o te whenua, i te ao. Ko etahi o ngā waka e hāpaitia nei e rātou ko te hā kina. Rugby is a special thing to us as people here at Rātana pā. We all grew up playing rugby and we all still here, and so we have vested interest now in our children. Ko te aronga nui o te karapu, kia whāngaihia ngā pūkenga tākaro ki ngā hapuri o te pā o Rātana, me te whakawhanake i ngā pūkenga maha no roto ana mai o Rātana pā, me te rohe whānui o wānui. I love rugby. I reckon it's a healthy sport to everyone to play. Yeah, love falling. I'm not really fast at running, but I've been practicing my sprinting every week. My favourite rugby team is Rātana. I'm going to score 20 tries this year. I'm going to smash everybody that comes my way. We're going to smash everybody this year. I roto i ngā tau, kua whiwhikiri mana ngā kai tākaro nui o te rohe, mai ngā karapu Hutu Pōro nui o te motu, me ara wāke rātou ka puta atu i te rohe nei. Obviously, we lose players to other regions because it's an easier pathway to getting to the top. We're not going to get anywhere if we keep going down that path, if we don't create our own pathways in here, in home, in Whanganui, from Whanganui. We have seen it with the likes of Stephen Perofeta, Brett Cameron. They're all local Whanganui boys who we grew up with. They've made it to the top. They've already gone there. So obviously there is a pathway in here. Let's just start putting the hand to the plough and start creating that pathway so that our kids have a pathway from walking outside their door straight to the top. Ka whakanui te karapu Hutu Pōro o Rātana i ona tau kotahi rau, hei te tau 2025 mārima. Te mehemi te reo o Te Uru. Tēnā rā koe te Māoti anōra. Tēnā koutou kei te unga wakaro nui ki a tātou tamariki mokopuna, te unga ngākau nui ki tēnei tākaro o Te Hutu Pōro. Me te mānuka ku wakatakotoria ki mua i a koutou, i tēnei wā ki mua i a tātou. Ara, ko te waka ono i te tangata ki te wenua, ara te oki tō tika atu ki Rātana pā, ka tika oki rā. Ko te wero rā, ko te whai i ngā rārau kei tua o tērā pā. Te wakakota i atu i tērā, i ērā ararau ki te pā o Rātana, kei te kiau. E ua pia nge ki aike ki e ra taumata tike i tēnei wā. Nō reira, ko te karanga pia nge a Rātana pā tēnei, mēnā e ara anō kei reira, mēnā e tāngata matatau katoa ki te tākaro Hutu Pōro, engari oki ki ngā wakarite e pakari, e wakangungu ana i a tātou mokopuna.
e wakakotai atu, e wakapiri atu ana i a rātou, ki ngā tāngata i ērā taumata tike tike, i ngā tāngata ka wakariterite i ngā kaupapa, e pai ai tā rātou whai wā i ki ērā tūmomo āhuatanga kamutu, e pai ai tā rātou eke ki taumata ke atu ki ērā pai tapiti i e moi tiana e o tātou tamariki mokopuna. Nō reira, mena e wakaro kei reira, mena e kai kei a koutou ringa, ko te āua nei, te rāpea, e kai mā te ungaririki, e ia ana ki te tākaro i te tākaro Hutu Pōro, engari oki e pirangi ana ki aike ki tua o ngā pai o te wānei ara ki ngā pai tauiti ki ngā taumata tike tike i te ao Hutu Pōro. Mā tātou anō tātou e tautoko mā te ono ka unu. A kā tia te iwi, ka tauri i nāne ki te pūrongo tuarua o te wiki. Kei te kura o uirangi tātou i tēnei wā me ngā waka ngāo, kā reo kore ko ngā roimata oki ka puta i tēnei ko tai rau 5 tau o te kura e tuana. Kei a pāparauru, te kōrero nei. Ko te kura o uirangi ki te maraki o Taranaki tēnei, te wakamanawa nei i tōna ko tai rau 50 tau, kia mau tonu mai mo ngā wakamarama. Ko kura mai aroa, ko kura wakamaaratanga, te wairua e wakamaru ana i tēnei huinga mo te kura o uirangi. E tūpiri tēnei mo ngā tau ko tai rau 50 kua tāke nei. Mo te kura. Ngā akonga i tai mai ki te kura, ngā whakatupuranga i tai mai ki te kura. Nō reira, ko tai rau 50 kua kore oki anō rā e morihi no tērā wā. Koera pē, ka tai mai te tai kuia ko tai rau ona tau. So mai reira anō rā ki tēnei tau, e rā whakatupuranga ka tai mai ki te whakanui anō rā i tō rātou haringa mai ki tēnei kura, ki huirangi. Pretty lucky to be able to be a part of something where, you know, my tupuna have been like part of Huirangi for so long. So being able to acknowledge them and, you know, everything that they've gone through and the history of it and all. Yeah, so you're just really trying to emphasize that part of me, I guess. I want to like make sure that their story and yeah, it's known that they were here and they had a big part of Huirangi. It was all like built up in how it is now. It was so different. And then as well, sort of paving the way for the future. Because they're going to be the ones who are here to carry this on. So yeah, it's really important to make sure that they are a part of it and having a big part in celebrating this because it's a big thing. E hono ngā matua nui tō te kura o uirangi me te marae o kōrero. Ka noo mai ko te marae o kōrero hei manaaki i tēnei huringa tau mo tuake. So this weekend's going to be a really special and unique one as we've formed a really cool relationship with Kairo Marae since I've been here and over the past years, and Kairo Marae is going to be where we have the opening celebrations of this weekend. So we've got a pōwhiri and a few stories to be told tonight. Friday night at Kairo, and then Saturday the school's open for everyone to come and view. The fantastic Jubilee Committee have been working on turning our hall into a museum, so that's open for viewing. We've got official speeches and presentations, cutting of the cake, time capsule. We're bearing a time capsule which will be really special as well. Kapahaka is performing. You've got lots going on, and then Saturday night we've got a dinner at the Plymouth Hotel, and then on Sunday just all of our special areas of significance will be open to the public. Nā te marae o kōrero, ka ora mai ai ko te kawa me ngā tikanga a kui mā koroma, hei rau pīake i ngā raukura o te kura nei. Ke whakapakari anō rā tēnei tūhononga o te marae me tēnei kura. So koanga ngākau, kia kite anō te āhuatanga o ngā tamariki o konei,
and te kite anora i tō rātou piringa, homanga anora, ki tō mātai marae, ki tō rātou marae. Kana o anora tērā ai marae mō rātou en ka kua mo i o kē rātou. Nā te tai atu kia kite anora i e ratu hono ngā tinanga kia rongo anora i te kōrero. Kia rongo anora i te wairua e tōtō i a rātou ki tērā ware no rātou. I've got a 3-year-old and a 2-year-old, so they'll be coming to Huirangi. And I think it's just like, strengthening that connection to our whenua and to, our hapu and our marae, and just making sure that they're really involved in that, because that's how that's the way we need to be going in the future if we want, our culture to thrive and our language to thrive. So I think that's the most important thing. I hope that everybody just has a really awesome time, and as the saying goes, you can only look back to look forward, and I think that's really important for our tamariki to understand that by looking back and seeing the past, what they can learn and grow from and take forward into the future. E ngā raukura o te ao ko atu o te kura o Uirangi, e ngā raukura o Nāia tonu nei, me ngā raukura o te āpōpō. Kia tautonu rā ngā manakitanga ki runga i a koutou me tēnei kura tawito. Alana Broughton, te reo Te Uru. O tēnei kura o Uirangi. E wakanui ana, e wakangau ana, e wakauki ana i ngā maara ki ngā tau ko ta irau, e rimarau, kupaure, me ngā ua kua puta i te rāwa. Ko te tainga atu o te unga pā eke, te rā kuia ko ta irau tau te pakeke. E oki ana ngā maara, ka whai wā te unga ririki ki te āta whakarongo, ki te rā au, ki te wā o rā tauma. E pē ea te āua, e pē ea ngā ware o te kura. Ngā momo a kōranga ka puta i te rāwa, ana ka whai wā te hunga mokopuna o Anei, ki te āta kōrero i ngā āhuatanga o tēnei wā, te waka kōrero i o rātou pare, te waka kōrero i a rātou akoranga, me rā kātu a āhuatanga katoa. Tērā te wā, ka poi a ngā mokopuna, kia rere pai ai a tana rere i tēnei au whānui, engari a tōna wā ka uki mai ki ōna paiaka. Ka uki mai ki te inu i te wai o reira, ka uki mai ki te rongo i te tangata i te wenua. Ana, ka rongo uki i ngā tini a āhuatanga kuputa i ngā tau kupaure, ko te u ki te tikanga me te reo Māori tērā, ko te piri tata atu ki kairau marae tērā, me te tika o te mai pērā. Wakapiri atu ki ngā ware, wakaruru au o reira, tai rā noa ki te ware o te unga ririki. Nō reira rā, kei te kura o Uirangi, tēnei mi i kau atu ana ki a koutou, i enei wakanui, i enei wakangau o koutou, me te kite i a koutou, e aro ana ki te wakahuia, kukia ki ngā taonga o mua, me te āpiti atu ki e rā taonga i tēnei wā. Tēnā rā koutou. Ka tira i te iwi, ka ta uri i nei ki te pūrongo tuatoru o te wiki. Kei te aro tātou ki tēnei kai pāpāo o te reo irirangi Māori o Awa FM. Kia utonu maira, kia iruera rerekura, tēnei pūrongo. Tūtaki mai ki tēnei uri o te awa tupua. Ko ia te kaupapa o ou ki te reo irirangi o Whanganui, Awa FM. Ko rupe te maunga, ko Whanganui te awa, ko te atu waka, ko Ngāti Tuera Ngāti Hine Aro ngā hapu, ko Pairangi o te maungaroa te iwi, ko te wāta maisun tēnei. Ei tāna, i tupu ake te ia ai kaupapa o nōna i mutu i te kura tuarua. Tērā pia i te mutunga o te kura, i mahi au ki te taha o Awa FM ki ngā wakataitai ārohe mo te kapaka ki Rātana pā. So i reira mahi tahi ki te taha o rātou, and i reira i āhua rama, i rama i roto i takuhina, I was like, nā pai e nei mahi, tērā pia kaurua atu ki tēnei o ngā mahi, fill it out, aha atu, engari, koera te timatanga. Kei te wai ake aia i ngā tapu wai o ngā kaupapa o Omua o Awa FM, pērā i tana pāpā. Nui ana, ko ngā wheako i te tau tōku pāpā, tērā pia
tētahi mea i hihi anō ki te uru atu ki tēnei o ngā mahi. I au e tamariki ana kua te rei o oma haere ana i te wāhi mahi, e oma ana I roto I tāna ware, te ware o tuku pāpa, ki aia. Engari, I reira timata ai te aroha ki roto I nei o ngā mahi. E ōtaka tōna ai ngā ai mai te mane ki te praere. Ka tū tāku hōtaka hei te toru karaka, I ngā ahiahi, tātu ki te ono karaka I te pō. Ki reira kōrero hia, pahupahu I te hiwa, e pāna ki ngā kaupapa e ai ki ngā rangatahi, anō hoki ngā wāhine, anō hoki ngā kaupapa e ngā kaunui ana ahau. I reira ki te ai I au anō I roto I tērā o ngā hōtaka. I mauri ora e te wānau, tēnā tātou katoa, ngā mihi o te ahiahi ki a tātou, e o tonu mai ki tēnei o ngā hōtaka, ko te wāta Mason tēnei, e mihi kau atu ana ki a koutou katoa. E ia oki ona ki te wakawanake I te ao papa o Māori. He nui o ku wawata. Tuatahi pia me whai huarahi mō ku ake, I roto I te ao pāhemo, however that looks. Engari, koira tāku hei kai waka haere, hei kai tohu hei aha atu. He nui aku aroha ki ēnei o ngā mahi. Waia te pai tawiti te waiata, waka maua kia tīna, iruere rerukura, te reo o te uru. Tēnā koe e uru I tēnā pūrongo. Tēnā oki koe e te waiata Mason I tō pāngai mai I ngā tini mai au ki te rewirirangi Māori o Awa FM. Me ngā āhuatanga o te rā mai. Harai te mei takanoa mai te rangi engari ia koe e tamariki ana te aua nei ka piri tataati ki a pāpa ki ana mai. Nā waira ko koe tērā e āpai ana I te rākau kōrero. Te rākau pāpā o ai tuku atu I ngā reo ki te ao, tēnā koe. Ko te pai tata waia kia piri, engari rā ko te pai tawiti me wai tonu I wērā kia pai tata. Ka rongo I a koe kōrero ana mō ngā tini tūranga kei roto I tēnei ao pāpā o ki tua o te mai pāpā o. Karawe o ki te rongo I o pau, ana nau anō te kupu rā. Engari, me wai tonu I wērā tūtūranga pērā I te waka aere. E tino kaupapa tērā, e tini kai oi ei tere I tēnei whakapāoho. Nō reira, e te unga rangatai, e wakarongo mai ana, koinei tō tātou whakapāoho. E wā I mo tēnā, engari me whakapakari I o tātou tikanga. Kare, kore nā te mātakitaki atu I a pāpa, nā te piri tata atu ki aia, ka kite I tēnei ara, ka ngāwari ake peange, te taka I te ara pāpāoho. Engari, e tāi ana e tātou katoa. Ka tīmata ki tēti ima I paku noa pea, ara ka taka I aere I ērā pai e tata ana kia tai rāno ki taua pai tauiti e whai nei tātou, e whai nei e tēnā, e whai nei e tēnā. Nō reira, e te waiata Mason, ko koe tērā, e whakapuaki mai ana I o moia, e whakaawe peange I te unga whānui, e whakarongo atu ana ki tēnei pūrongo, o te anōra ki a koe I ngā iarere o Awa FM. Nō reira, kei te mihi atu ki a koe. I tēnei wā e te iwi, kei te aro atu tātou ki ngā mai wakanga au kei roto I a Taranaki, me te pō iri atu ki te unga taimai ki Waimer, kia utonu mai rā ki te pūrongo nei. Ko ia tēnei ko Waimer, kua tūmaranga mai anō ki runga ki te takiwa o Taranaki. Kāti, e waiake nei, ko ngā wakamaranga. Pararau aere te mate uruta. Kua tūmaranga mai ko te uinga o Waimer. Ko ia tēnei ko te taki tini ko te taki mano I rarau atu rā ki runga I te marae o muru raupatu ki roto o Taranaki. Kia rongo I te mauri o te kawa hei wakarewa I tēnei kaupapa ki runga.
Ko te waime e rei te mea kaupapa hou ki roto i a mātou, i a tātou, o ngā iwi o Taranaki, ko tū tēnei te rua te kautau, ko tū tēnei kaupapa waime ki roto o Taranaki, ki puke tapu ki roto o ngā mutu. Engari, he tuatahitanga ko te pō iri ki runga o muru raupatu ki roto o puke tapu, he tuatahitanga ko te nui o te wā ki runga o uai. Engari, nā te tūwheratanga o te kuia tamawaihine, te wharekai o uai ko neke pini mai ki roto o muri raupatu. Mauria mai o koutou kani kani. Kua tatu ki roto o Taranaki, ngā kai waiata, ngā kai wakari, ngā kai kanikani. Ki reira waka ngāau ki ai te iwi. Ki runga tonu i te papatū ngā waiwai o waume. Ko ia tēnei te ao, engunguru nei, engunguru nei. Tuatahitanga kua noho zui tātou mo te toru tau o te Uru tāne, no reira ko te tai ki te tehi ahurei nui ki ronga ko tō tātou papa o puke kura, ko te kite tangata, ko te rongo ki ngā reo waiata, ngā reo take puta ki te ao, o rātou kanikani, o rātou kōrero ake, mo rātou tonu koira te miharotanga, kua tau te ngākau, ko tai tēnei, i nei rōpū o ngā take o te ao ki runga i a tātou. Ākua ngā taimaatanga o te mate ko iuri. Kua uru ora mai, kua uru ora mai. Ki roto o Taranaki nei, a tini a mano. Ki reira waka ngāau ki ai, o ki anō kia rongo rā i te kua ngē, me te wairua o te ari koa me aruru. Ki te taha ki ngā kai waiata nui ake, o tatatu ki te ruarau kai waiata e hara mai ana, ko te nui ngō era no tā wāhi, koira tāku ki no te ao tonu. Mo te hunga tai mai ki te mātakitaki, i roto i auara e toru neke atu i te wā te kaumano, tai mai ki runga e te karanga o tēnei kaupapa. Ka tū ia te tau, tōna wakarite. Te ahu nei kua mutu te wā ki a uru tā mo tēnei wā, no reira ka hoki pini mai a tērā tau. Engari, mōku ake ka tika kei konei ngā iwi o Taranaki, maunga ngā iwi o te atiaua, puta ki ngā manaunga iwi o te maunga, te mea he kaupapa take ne. Ka tai mai tēnā iwi o te ao me tōna reo, me tōna kōrero, me ona waiata, me ona kanikani ka tika ko te reo tuatahi ka rangona, no te iwi, no te kāinga, ka karangake ara mai, whakatau mai ki runga i a tātou o Taranaki maunga. Waume, mo te iti, mo te rai, te katoa. Waume, e rongoa, mo te wairua, mo te tinana. Alana Broughton, Te Reo o Te Uru. Kia ora rā e pāparauru i tēnā pūrongo. Tēnā uki koutou kei ngā kai waiata, kei ngā reo tioriori, kei ngā reo tūi, ku tai mai, ku uru ora mai, ki roto i a mātou o te taiuru, ki te wakakotai, ki te wakanga'au, i te unga e noo nei. Kua roa e rongo ana i ngā pēitanga, kua roa e mau ana ki ngā ere o te mate karauna, kua te pai o te nootai, mā te uirangi, e wā me nootai tātou tinana nei, me rongo i te o te tangata. Nei ka tae a tātou, te nootai, te tūtaki tai ai, ana ka pērā atu tātou, nō reira, kei ngā reo tioriori. Nau piki mai, nau kake mai, ki runga o te taiuru, mo te kaupapa Waumad, e te wānau te tumanako ku whai tīkiti koutou, ki tēnei tino kaupapa, i runga i te mea kua roa te wā, kua tai te wā, me nootai anō tātou.
Nō reira rā, koe rā, ko te kaupapa, Waimed. Tēnā e te iwi, kua tai ki te mutunga o tēnei pāpāo o Te Kupu o Te Uru. E mi I kawatu ana ki ngā paureo irirangi Māori, ki te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui a Awa FM, ki te reo irirangi o Rangitāne a Kia Ora FM. Tēnei nā, ko te waka o Te Kupu o Te Uru ka tau ki uta, ko Alana Broughton tēnei, e mi I ana, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.